Breaking news: ikipe ya Manchester United yirukanye umutoza Ruben Amorim nyuma yo kunganya n'ikipe ya Leeds igitego 1-1. Umutoza usigarana ikipe ya Manchester United ni Darren Fletcher mu gihe batarabona umutoza usimbura Ruben Amorim. Niyo makuru twari tuyafitiye, yari umuhungu wanyu Kende kuri Kenneth tukazaba twakora mwe gukora like, share na subscribe dusubire ku mashazi tukagezaho andi makuru ya sport. Ciao.